Dongkamukam arong sopi along West Karbi Anglong District Congress Committee methanga sai hemarlo patumi thereponi phai inkora hiniarni joint extended amai ingnipon Labang so mai along maipu singterona hin pensi mai charipon mai along West Karbi Anglong District angkangarlo kedo kadukave pharoge thomra krehini vote committee do la kadukave araratum pen mo MP kilika hutke ningi sivet pen Congress MP candidate Joyram Ingleng upon vote jok on pen Kipahai Ponji upon Sig Jit pen Jingwai Jingsai Padupon. That meeting nitum dak dupon elo nitum dak West Karbi Anglong District Congress Committee la so andar long bange 312 vote committee do la sila nitum vote committee upon chepari lo je mo election apor hod nitum Joyram Ingleng khai upon dak West Karbi Anglong District pen pe hai pa mi je phan sini tume bidi sore che pachoilo lalo apen ke dak ni tum voters ke West Karbi Anglong District long ke 2,22,483 do na sila song bong pen nili expect lo je West Karbi Anglong District long bang ke je ni tum dak total pano dak 67 to 70% unfull ji la song bong pen semen ni tum bang ke 51% ni tum bang bate 50% nan ke nitu me longpo sini tu bangai akhalo akhe bangai candidate bangai nitu bangai strong candidate pen BJP pen pangbar ramlo pun nitu bangai strong candidate akhe hai Joyram Ingleng bangai ki wai ha tu men dimasa pen chijoi la tu claim bom lo ala tu ke claim kenelo punglan sida tu humbarin ta lang li candidate pu thak non ke manji bang Joyram Ingleng ta dimasa dam lo da chitgi chit anam lo ta sira khan hoda mi ang ring sido kasi nitum la West Karbi Anglong pen nitum Congress lake nitum duty lo nitum pe hai bola Kerudin pen Mohanteron Karbi Anglong Live